Bir tarbiye alırım. Assalamualaikum. Ne yapıyorsun? Odadan çık mesela böyle. Артына gitsin. Baskılayıp aldık, çay içiyoruz. Dur. Yok bayısın, canıktan da. Nasıl çekiyoruz? Oturun, taşlar alalım. Aslında seyret koyalım. Çay içmeysin erbey dasturxonda. Azır. Dasturxonda telefon çukurlabay, çayga tamakka qarasaňar. Evet. Geççi. İç tamaktan al. Azamat iç çayыңды. Berçi mundagı. Ne oltasyňar siler? Ya adamga salam bergendi bilbeysiňer. Hayvanday bolup ele. Ya adam menen uçuraşkandy bilbeysiňer. Geç gel oşo görgönüňe telefon, planşet. Okubaysyňarby? Kitap okula. Mektepke baratasyňarby? Mektepe barsak baga koyбойт экен бизге. Nege koyboýt eken? Koyбойт экен силерге телефон керек десем. Telefon geç kursan koyboýt da, okugandy bilbesen koýot da. Davay hazır mesjitke barabыз, çayıňарды içkile. Oňolabыз bundan ары. İç çayıň dep atam, ne garaýsın? Tart kolundu. Kaka joňatasyňar? Oturbaýsaňar? Tamaktan pütüp ele turasyňar. Kep ata bereli ana turan. Elhamdülillahi zafamına sakan ve canlı minel muslimin. Uşul rızkını Allah Teala berip atar. Başlarının altında şükür keltirip, ayağında da şükür keltirişimiz gerek. Dua kılgandı bilişimiz gerek. Bitti. Nereden kılam işitke var azal. Baskılay balдар, meşitke gettik. Hey! Baskıla de otum cana, sülüştük ko. Çürgülüp. Meşitke var atağız, süyünü, yaratmanға namaz kılgan atağız, süyünü süyünü. Salamım sağa ya Resulallah, жүзүң бурмага ya Resulallah, tilegim sen, tiregim sen, ümitim sende ya Resulallah. Salamım sağa ya Resulallah, жүзүң burmaga ya Resulallah, tilegim sen, tiregim sen, ümitim sende ya Resulallah. Sen jönündө uğam kep, жалбарамын Кудай деп, бакыт изин көргөзгөн sen улуусуң Мухаммед. Ак жолуңду бузам деп, жулунганга ызам көп, ойлоп жатып өзүңдү түш көрөйүн Мухаммед. Аллаху Аллах, меримиң чексиз Аллах. Аллаху Аллах, ла илаха иллаллах. Аллаху Аллах, Allahu Ekber. çeksiz Allah. Semiyallahu limen hamide. Allahu Ekber. Salamım sağa ya Resulallah, жүзүң бурмага ya Resulallah, tilegim sen, tiregim sen, ümitim sen. Assalamu alaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Turgan Bayaka.
Эмне үчүн намазды мечитте окуш керек? Эмне үчүн үйдө окуса болбойт? Жакшы суроо экен. Кел мына мен сага айтып берейин. Мечит бул Алланын үйү да. Мечитке бизге мусулмандарга, эркектерге намазды мечитте окугула деп буйруган да. Үйдө окуган намазга караганда мечитте 27 эсе сооп. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып кеткен да. Ошондуктан мусулман адам жакшынакай даарат алып, мечиттен чын дилинен Алла ыраазылыгы үчүн намазын окуган болсо, Алла Таала ошол намазын кабыл кылып 27 эсе сооп берет да. Ошондуктан мечитте намаз окуш керек. Ал эми намаз бул Алла Тааланын өкүмү да. Каалайсыңбы, каалабайсыңбы окуш керек. Балагатка жеткенден баштап. Намаз окуп атсак не болобуз? Күнкөр болобуз. Күнөөкөр болобуз, Ошондуктан намаз окушубуз керек. Силер жашсыңар, келечегиңер кең, билим алышыңар керек. Мусулман адам баардык жактан күчтүү болуш керек. Намаз эле окуп, мечитте жата бербеш керек. Билим алыш керек, күчтүү болуш керек. Көп нерселерге жетиш керек да. Канча жаштан балакатка жетет балдар? Балдар 12 жаштан балагатка жетет, кыздар болсо 9 жаштан. Ошол жаштан баштап намаз окуп башташ керек. Ошондуктан намаз окуйбузбу, Такай? Ооба. Жакында орозо келатат, орозо кармайбыз биргеликте. Курсаң арачтыбы? Ооба. Кеттик анда, чай ичели. Мечитибиз кандай кооз, кандай сонун, Тургунбай ака, мага намаз окуган жакты. Жактыбы? Ооба. Күн сайын келип туралыбы? Ооба. Күн сайын келип турабыз, Ооба. Кет. Тургунбай ака, акча бериңчи. Не кыласың? Берсеңиз. Макул. Можно аласың. Берсеңиз. Азаматсың. Ар дайым ушундай элдерге жардам берген азамат жигиттерден бол. Алган кол эмес, берген колдон болуп жүр. Ошондо жакшы болот. Кеттик анда. Урматтуу бир тууганым, жаштар биздин келечегибиз. Балдарыбызга жакшы тарбия бергенди үйрөнөлү. Анткени алардын жакшы адам болуп чоңоюшуна биз себепчибиз. Аллах Таалам баарыңыздарга күч-кубат берсин. Келе жаткан ыйык Рамазан айы менен куттуктайбыз. Аллах ыраазы болсун.